Yesu ashimwe nanone. Nasikia vizuri sana kuwa hapa. Ndumva meze neza kuba ndi hano. Watu wanafungua mioyo yao, kuko abantu bakinguye imitima yabo, wanamwabudu Mungu, bakaba barimo baramya Imana kwa roho, kandi bayiramya mu mwuka, tena kandi nanone kwa lugha wanayoijua. bakaramya Imana mu rurimi bazi. Mimi na shida kidogo. Ngewe mfite ikibazo gito. Na shida kidogo. Mfite akabazo gato. Jambo lolote lile, buri jambo ryose la kutoka moyoni, rivuye mu mutima, likaja kwenye kinywa cha mtu, likaza ku munwa w'umuntu, likija kwenye lugha yake, iyo rije rivuye rinyuze mu rurimi rwe, linagusa maisha kabisa. Rikora ku buzima cyane. Shida yangu ni hii, wakati mwingine sisi, murabona ikibazo cyanjye rero twebwe, pole kwa kusema hii, mumbabarire kuba ngiye kuvuga gutya, tunadhani labda lugha nyingine, twebwe dufite indimi nyinshi labda ya wazungu, indimi nyinshi zavuye ibuzungu, yo zavuye mu mahanga, ndio nzuri sana, Mungu anasikia, bakavuga ngo izo nizo Imana yumva gusa. Ndio shida yangu hiyo. Icyo nicyo kibazo mfite. Maana mimi najua Mungu anasikia lugha inayotoka moyoni. Kuko ngewe nzi neza ko Imana yumva n'ururimi ruvuye ku mutima mwimbere. Kwa nasikia vizuri nikiwa. Kandi Imana ikarwumva cyane. Hata kama sielewi, nubwo ntaba ntarwumvise, lakini Roho Mtakatifu ariko Umwuka Wera ananishikisha mambo machache, akagira amagambo agenda make make lugha hiyo, kubera ururimi mwari murimo muririmbamo, ururimi rwawe rwakavukira. Imana ibaho umugisha. Jioni ya leo, uyu mugoroba, uyu munsi, nataka niseme neno la Mungu. Ndashaka kuvuga ku ijambo ry'Imana kwa kifupi tu, mu magambo make. Tuanze kuangalia Injili ya Yohana. Reka turebe ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana, sura ya 20. Ibice 20. Sura ya 20. Ibice 20 bya Yohana. Tunasoma ule mstari wa 21. Dusome ku murongo wa 21 mpaka 22. N'umurongo wa 22 ndetse tugeze ku 23. Biblia inasema, Biblia iravuga ngo, naye akisha kusema hayo, Yesu yongera kubabwira ati, akaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi, kuna tofauti kidogo ya sura 20. Mstari wa 20. Murongo wa 20 mpaka 23. Kugeza kwa 23. Iko hapo? Iko hapo. Naye akisha kusema hayo, akawaonyesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama Baba alivyonituma mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo, akawavuvia, akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakao waondolea dhambi, wataondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi, watafungiwa. Amaze kuvuga atyo, abereka ibiganza bye n'urubavu rwe. Abigishwa babonye umwami baranezerwa. Yesu yongera kubabwira ati, amahoro abe muri mwe. Uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Amaze kuvuga atyo, abahumekeraho ati, nimwakire Umwuka Wera. Aho muzabarira ibyaha bose bazaba bibabariwe, aho mutazabibabarira bose bazaba batabibabariwe. Amen. Roho Mtakatifu, Mwuka Wera, ni Roho wa Kristo. Ni Umwuka wa Kristo. Yeye mwenyewe niwe ubwe ndiye anayebatiza kwa Roho Mtakatifu. Ni nawe ubatiza mu Mwuka Wera. Siku ile alipokutana wanafunzi wake, uriya munsi yahuye n'abigishwa be kwa huduma yake ya mwisho, mbega mu minsi ya nyuma yo gukora umurimo, Biblia inasema, Biblia atubwira ngo, akawavuvia, abahumekera mu mwuka we. Kwa lugha yangu, muri Biblia, mbega mu rurimi rwanjye, kuvuvia, mbega guhumekera ni kufanya niko kuvuga ngo ni kupulizia pumzi fulani. Nukuvuga ngo nukubahumekera mu mwuka we.
kutoka Yesu, mbega umwuka uvuye muri Yesu, Biblia inasema biravuga ngo akawavuvia, akabahumekeramo, akafanya abigenza gutyo ngo pokeeni Roho Mtakatifu. nimwakire umwuka wera. Amen. Roho Mtakatifu ni roho wa Kristo. Umwuka wera ni umwuka wa Kristo. Na anasema baada ya kuwavuvia, aravuga ngo amaze kubahumekeramo umwuka we, anawapa kazi, abaha umurimo. Anawaambia, arababwira ngo mtakayoyafunga duniani, ibyo muzakingirana mu isi, yatafungwa na mbinguni. no mu ijuru bizabikingirana. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ku mbaraga z'umwuka wera, kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu, no ku bushobozi bw'umwuka wera, aliyeko ndani ya kanisa, kandi uri mu itorero, aliyeko ndani ya kila mmoja, kandi umwuka wera uri muri muntu. Yesu anaweka mamlaka. Yesu agushyiramo ubutware, kwamba tunaweza kutamka, iyo tuvuze ikintu, tunaweza kusema, tukavuga ikintu, kwamba tunalifunga hili, tukafunga, tukamera nk'abafunze, nk'abakingiranye, na likafungwa mbinguni. kandi iyo gikingiranwe no mu ijuru kiba gikingiranwe. Neno la Mungu lina maana gani hapa? Rero ijambo ry'Imana rifite ijambo ry'Imana rishatse kuvuga iki hano? Yesu kwa Roho wake Mtakatifu, Yesu n'umwuka we wera, anatuachia mamlaka, yadusigiye ubutware ya kufunga uovu duniani, wo gufunga no gukingirana ubugome bwose mu isi, kukataa na kuharibu kazi za shetani, kandi no kwanga ndetse no gusenya ubutware bwa Satani. lakini si kwa mamlaka yetu, ariko ntabwo avuga iby'ubutware gusa, si kwa nguvu zetu, ntabwo ari ubutware bwacu, si imbaraga zacu, si kwa maneno yetu, ntabwo ari amagambo yacu, ni kwa mamlaka ya Roho Mtakatifu. ni ku mbaraga z'umwuka. Kanisa la Kristo, itoro rya Kristo, tunaishi katika ulimwengu unaoharibika kila siku. mbega turi mu isi irimo igenda isenyuka buri munsi, na Biblia inauita ulimwengu huu, inatoa unabii wake, kandi ni isi ifite ubuhanuzi bwayo. Inasema dunia inawayawaya, aravuga ngo ino si irimo iradandabirana na kulemewa, kandi iraremerewe na mzigo wa dhambi. Uremerewe n'umuzigo cyangwa se n'umutwaro w'ibyaha. Dunia tulio nayo wana wa Mungu, rero isi turimo bana b'Imana, ina hali mbaya, igeze ahantu habi. Wale wa zamani nafikiri wakati mwingine tunalia machozi. Bariya ba mbere, bari abasaza ba mbere, turarira muri iki gihe. Tutafanya nini? Turavuga ngo turabigenza dute tukiona haya ambayo yako duniani, iyo tubona bino bintu biri kuva mu isi yose, ambayo yanakubaliwa duniani, bimaze kuza byemewe mu isi, yanapata kibali hata cha sheria, kandi imaze kwemezwa no mu bijyanye n'amategeko, yakiingia kwetu, bimaze yakiingia kwenye familia yangu, bimaze no kuza no mu muryango wanjye, tutafanya nini? turabikora iki? Nilikuwa nje kidogo, narindi hanze mu minsi yashize, nilishangaa sana, naratangaye cyane. binti analia, umukobwa ari marira, anasema pray for me pastor. avuga pastor sengera, I don't have a boyfriend. ntabwo mfite umuhungu, simfite inshuti y'umuhungu. Sasa mimi nikafikiria, njewe ndatekereza, boyfriend for what? umuhungu inshuti yanjye, umuhungu inshuti yawe wiki? Lakini binti analia kwa machozi. Rero uno mukobwa ari marira mpe n'amaso, yuko serious, byari biri seriye. na akaongeza akasema, arongera arambwira ngo hata wazazi wangu n'ababyeyi banjye wamenichukia, bamaze kundambirwa, wanasema mimi ni mbaya, baravuga ngo ngiye nabaye mubi, ndio maana sipati boyfriend, niyo mpamvu nta nshuti y'umuhungu mfite, wananichukia nyumbani. bamaze kunyanga no mu rugo. Nilishangaa sana, ndatangara cyane. lakini hiyo ni afadhali, ibyo biro angalau ikibabaje a little bit better, ibyo ni byiza, byibuze ibyo ni byiza ho gake, kwamba at least she's looking for a boyfriend. we arimo arashaka inshuti y'umuhungu. But what if, ariko se noneho iyo biraza kugenda gute? a son noneho umuhungu looking for a boyfriend, umuhungu none agiye gushaka inshuti y'umuhungu,
Are you getting me? Sasa haya sio maneno tunayazungumza tu. Ibi ntabwo ari turi kuvuga gusa. Yako duniani. Byamaze kwiza mu isi ibyo bintu. Na dunia ni hii tunayoikalia. Kandi isi niyo duhagazeho uyu munsi. Itakuwaje pastor wangu? Bizagenda gute pastor wanjye? Anakuja binti yako. Umukobwa wawe akaza. Msichana mwingine. Nundi mukobwa. Anasema yeye ni mume wangu. Kavuga ngo uyu undi mukobwa mugenzi we ngo ni umugabo we. I think you can die right there. Numva ko ukwiye gupfa aho ngaho. Ugapfa uwo mwanya. Uovu ulioko duniani. Mbega icyaha kimaze kuzura mzigo mzito. Kandi ibimaze kuremerera isi. Unaoilemea dunia. Kandi umaze kuremerera isi. Lakini hata sisi kanisa. Natwe mu itorero ry'Imana. Hatujahama kwenda mbinguni. Ntabwo turagenda ngo tujye mu ijuru. Bado tuko katika dunia hii. Turacyari muri iyi si. Tutaishi namna gani? Turabaho gute? Yesu akasema. Yesu aravuga ha abahumekera mu mwuka we. Pokeeni Roho Mtakatifu. Arabaho ni mwakire. Mtakayoyafunga duniani. Banga ibyo muzakingira. Yatafungwa mbinguni. Ibyo muzahagarika na Roho Mtakatifu. Mwuka wera. Analeta mamlaka. Azana ubutwari. Ndani yako. Muri wowe. Mamlaka. Imbaraga. Ya kufunga. Zo kufunga. Kazi za shetani. Imbaraga za satani. Tumepewa mamlaka hayo. Dufite izo mbaraga z'umwuka wera. Yesu anasema. Yesu aravuga ngo. Niwapa mamlaka. Mufite ubutwari. Na kwa mamlaka hiyo. Kandi ubwo butwari. Mwende duniani. Ni mujye mu isi yose. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Kanisa. Torero. Tuna kazi. Dufite umurimo. Katika siku hizi za mwisho. Muri iki gihe cy'imisi ya nyuma. Na kazi yetu. Kandi imisi y'umurimo wacu irashaka. Uamsho. Ububyutse. Wa Roho Mtakatifu. Ububyutse bw'umwuka wera. Tunahitaji. Turashaka. Nguvu za Roho Mtakatifu. Kugira umwuka wera. Zitukalie kila mmoja. Imbaraga z'umwuka wera zibe muri muntu wese. Maana Biblia inasema. Kwa Biblia inavuga ngo. Mitume walikuwa pamoja. Katika chumba cha juu pale. Ziri mu cyumba cyo hejuru. Wakiomba Mungu. Bari mu basenga. Roho Mtakatifu akashuka. Mwuka wera aramanuka. Na neno la Mungu linasema. Jambo ry'Imana riravuga ngo. Wote wakajazwa. Bose babatizwa mu mwuka wera. Hakuna aliyebaki. Nta n'uyu n'umwe wasigaye. Roho Mtakatifu si kwa ajili yangu bishop. Umwuka wera ntabwo ari uwanjye ngewe gusa. Si kwa ajili yangu pastor. Ntabwo ari uwanjye pastori gusa. Ilikuwa zamani hivyo. Ibyo byari ibya kera. Roho Mtakatifu alikuwa kwa ajili ya makuhani. Yakunda kuza akaza kubahanuzi. Kwa ajili ya wafalme. Akaza kubami. Alikuwa kwa ajili ya manabii. Akaza kubahanuzi. Lakini nyakati hizi tunazoishi za kanisa. Ariko muri iki gihe twebwe abanyetorero. Tena ni nyakati za siku za mwisho. Kandi ni iminsi y'imperuka. Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wera n'uwacu twese. Maana kanisa lina kazi. Itorero rifite umurimo. Wakati Yesu akijiandaa. Yesu arimo aritegura. Kuja kulichukua kanisa. Kuza gutwara itorero rye. Ni lazima kanisa lijae nguvu za Mungu. Ni ngomba kugira ngo itorero ryuzure imbaraga. Na kanisa ni wewe binti. Kandi itorero ni wewe mukobwa. Kanisa ni wewe kijana. Ni wewe musoni, ni wewe musore. Ni wewe baba. Ni wewe papa, ni wa mugabo we. Itorero ni wowe. Tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Hatuwezi kupambana na uovu unaoendelea duniani. Ntidushobora kurwana n'imbaraga z'icyaha. Kwa sheria yoyote ile. N'imbaraga mbega z'amategeko. Mimi nilipokuwa nchi za nje huko. Mbega ndi muri ibyo bihugu byo hanze. Tukiwa na mke wangu, sitaki kutaja nchi hiyo. Je n'umudamu wanjye turaho. Mungu alinipa neema, pasa wa kanisa ile akanipa kuanzisha kanisa. Hari umupasiteri wambwiye ngo mbega yangiriye ubuntu ngo ndangize itorero aho ngaho. Kwamba kulikuwa na vijana wengi wanaojua Kiingereza zaidi kuliko lugha ya nchi ile. Mbega hari abasore bazi Icyongereza gusa kurusha Igiswahili. Maana wengine walikuwa wanaishi Amerika, wengine nchi zingine za Ulaya, kwa hiyo hawajui sana lugha ya nchi ile, wanajua lugha ya Kiingereza. Urabona abantu ba muri ibyo bihugu byo muri Amerika no mu Burayi basanga bavuga Ikirundi. Anambia anzisha kanisa. Barambwira ngo ngwino utangize itorero hani. Kuhudumia watu hao. Kugira ngo wite kuri bano basore. Nikaendelea na huduma. Noneho ndakomeza ndagenda. Mungu akanipa neema. Imana ingirira ubuntu. Watu wakawa wengi kanisa. Abantu baba benshi mu rusengero. Siku moja pasta akaniita. Noneho pastor arampamagara. Akaniambia. Arambwira ngo unafanya kazi nzuri. Urimo urakora umurimo mwiza. Unafundisha neno la Mungu vizuri. Urimo urigisha ijambo ry'Imana neza. Watu wanaelewa vizuri. Abantu barimo barasobanukirwa. Endelea. Komeza. Lakini he warned me.
akanionya, ariko arangije aranyihanangiriza, akaniambia arambwira ngo usifundishe ntiwigishe na kusema lolote ntugire ikindi uzavuga juu ya kitabu cha Warumi, ntuzigishe ku gitabo cy'Abaroma sura ya kwanza, igice cya mbere. Mnaelewa yaliyoandikwa hapo? Bega ibyanditswe mu Baroma igice cya mbere, ibyanditsweho murabizi, si mnaelewa? Nimo byumva. Biblia inasema Mungu akawaacha, Biblia kavuga ngo Imana irabareka wafate tamaa zao, kugira ngo batwarwe na marari yabo, wakafanya waliojua, wanawake wakafanya waliojua. Noneho abagabo batwarwa n'imibiri yabo, bararikira abandi bagabo, n'abagore nuko bararikira abandi bagore. Pastor akanionya kabisa. Pastor aranyihanangiriza, don't speak on that chapter. Mbega ntuzigishe kuri iyo chapitre. When you try to do so, kuko nushaka kugerageza, you will be in jail. Bazagufunga. What do you do? Unafanya nini? Urumva wakora iki? Niko katika nchi ya watu wengine, niko katika nchi ya watu. Yewe ndi mu gihugu cy'abandi, ni mgeni huko, ndi umushyitsi. Tunamaliza masomo na mke wangu ananiambia baki huku, usiende huko Afrika. Noneho barambwira ati reka tugume hano wisubira, umugore tugume hano wisubira muri Afrika. Mimi na mke wangu tukasema hapana, turavuga ngiye n'umugore wanjye ntabwo tuguma, tunaenda kwetu, twebwe twisubiriye iwacu. Angalau kama Mungu ametuita, nubwo Imana yaduhamagaye, tukasimame kwa neema yake kulisaidia kanisa kwa neno la Mungu lisifike hapo, tugatangiza itorero likaba rigezaho. Tunaishi katika dunia hii, tunaishi dunia hii. Bega turi muri iyi si imeze ityo. Kanisa la Kristo, itorero ry'Imana, hatuna njia nyingine, ni mamlaka ya Roho Mtakatifu. Nta yindi nzira dufite, nta kindi gisubizo dufite uretse ubutware bw'Umwuka Wera. Kufunga, gukingirana no gufunga, gukingirana na Mungu Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, kandi Umwuka Wera nawe muri twe. Biblia inasema, biravuga ngo Mungu akifunga, Imana nifunga, hakuna fungua, hauzafungura. Amen. Tuna mamlaka hayo, dufite izo mbaraga kwa Roho Mtakatifu, ariyo kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Na ndugu zangu, niwaambie watumishi wa Mungu, reka mbere data bakozi b'Imana mbabwire, tupo wazee humu wachache, harimo abantu bakuru, ariko hano hari abasore bato. Tulipoamini, abenshi ni abasore, harimo abantu bakuru bake. Tulipoamini tukiwa bado vijana, twebwe twiza tukiri abasore, kitu kikubwa ambacho kilisaidia tunasimama mpaka leo, icyagiye kidufasha kigatuma duhagarara kugeza uyu munsi, ni ujazo wa Roho Mtakatifu, n'ukuzura Umwuka Wera. Ni ujazo wa Roho Mtakatifu, n'ukuzuzwa Umwuka Wera. Maana Roho Mtakatifu ananisaidia kama nilivyosema, nk'uko Umwuka Wera yafasha uko mbivuze, akiingia ndani yangu, iyo yinjiye muri je ni moto, kama Yohana anasema atawabatiza kwa moto. Bega arangije ni nkuri ya muriro Yohana yavuze azatubatizamo. Moto unasafisha, kandi umuriro uratunganya, unateketeza, umuriro atwika kila kilicho kiovu ndani yangu, ikintu cyose kibi kiri muri twe. Lakini moto huo, ariko uwo mwuka uri muri twe, unanipa mamlaka na nguvu, ugira ubutware n'imbaraga, kupambana no kurwana na uovu na kazi za ibilisi, n'imbaraga z'umubi n'imirimo y'umubi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Vijana mko hapa, basore muri hano, hiyo ndio njia pekee, nababwira ngo iyi ni nzira yonyine ya kuweka salama, yo kuzabashobozi kabacyura amahoro. Yesu hajaja kulichukua kanisa, kandi Yesu ntaraza gutwara itorero. Vinginevyo, ibindi byose, sayansi zote, siyanse zose ni nzuri, ni nziza, teknolojia ni nzuri, teknoloji ni nziza, lakini je, ariko zinakuja na mambo gani kwa imani yako? Ziza niki no kukwizera kwawe? Biblia inasema katika kitabu cha Tito, Biblia yavuga mu gitabo cya Tito, maana neema ya Mungu, kuko ubuntu bw'Imana iwaokoayo wanadamu wote, buzanira abantu bose agakiza, imefunuliwa, bwahishuwe, nayo kandi ubwo buntu yatufundisha, butwigisha kukataa ubaya, kutubaha tamaa za dunia, n'ibyifuzwa by'isi. Sikiliza nikwambie, ni munyumve neza, Roho Mtakatifu akija ndani yako
Roho Mtakatifu akiingia kwako, iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, neema ya Mungu ikiingia kwako, ubuntu bw'Imana bukinjira muri wowe, yeye we umwuka wera anakusafisha, aragutunganya, unakuwa chombo kizuri, ugahinduka igikoresho kwa ajili ya kazi ya Bwana, kubw'umurimo w'Imana. Lakini bado ariko ntibirata wewe unaweza ukasema hapana kwa Roho Mtakatifu, kavuga ngo hoya umwuka wera ukawangira. Unifuata vizuri? Mwabyumvise? Unaweza ukakataa umwuka wera ukawangira, Roho Mtakatifu akakunong'oneza hii hapana, umwuka wera akavuga ngo hoya have hapana, wewe ni mtu wa mbinguni, wowe uri umuntu w'ijuru, wewe ni mwana wa Mungu, wowe uri umwana w'Imana, wewe ukasema hapana, kavuga ngo hoya. Ndio Biblia inasema, iyo mpamvu Biblia ivuga ngo neema ya Mungu inatufundisha mimi kukataa na wewe kukataa. Ubuntu bw'Imana bukwigisha kureka mamlaka ile ya Roho Mtakatifu, kubera umwuka wera. Samahani kidogo, si muda ukoje, lakini mimi napenda neno la Mungu sana. Nkunda ijambo ry'Imana cyane. Mnaweza kuniambia tu kwamba stop it please? Urumva ni ngiye nkunda ijambo ry'Imana kuburyo nakomeza kurivuga, nimumbwira ngo mumpagarike mushumba. Siku moja nikiwa jijini Nairobi, umunsi umwe nari mu kirorero cyangwa se nari ni muri village imwe ya Nairobi. Mke wangu yuko nyumbani huku, umugore wanjye yarari Mwanza, niko huko peke yangu, jewe nari njyenyine. Sasa wakati wa likizo umefika, tunataka kurudi, maana nilikuwa nasoma. Njyewe nari ndimo niga, ndi umunyeshuri, ibiruhuko bije. Sasa ninaenda sehemu fulani katikati ya jiji, noneho ngenda aho ngaho muri icyo cyaro, ndagenda ambapo ilikuwa ni ofisi kwa ajili ya tiketi za mabasi ya kuja Tanzania. Niho hari ofisi, ibiro by'amatike ya za bisi zagomba kujya muri Tanzania. Ninapita katika njia hizo ndogo, ndimo ngenda muri izo nzira ntoya, ghafla mbele yangu, imbere yanjye muri uwo mwanya akatokea mama mmoja. Noneho haza umumama mumwe, anatoka tu kwenye njia kama hii, mbega aza nko muri no nzira, mimi naenda hivi, njyewe ndimo ngenda gutya, akatokea mbele yangu, noneho araza imbere yanjye, kutoka huku ava nk'ahariya, amekaa vibaya, yari yicaye nabi, ananiambia, arambwira customer mukiriya, you are welcome, karibu, come please, come please, ngwino, karibu, karibu tafadhali. Nikamtazama, ndamureba, amekaa vibaya, yari yicaye nabi rwose. Si mnanielewa kukaa vibaya? Mwanamke amekaa vibaya. Ntago muzi iyo umugore yicaye nabi ntago mubyumva. Nikamwangalia, ndamubaza ngo, nikasema Roho Mtakatifu nisaidie ndani yangu, muka wera umfashe hano. Nikapiga hatua hivi, fata mitanteri ntambwe, akanifuata, arankurikira. Nikapiga hatua nyingine kurudi, mfatira ndamwe ndahunga, nikakimbia katikati ya jiji la Nairobi, ndikanyura hano, nikamkimbia kabisa. Urumva ndamuhunga. Lakini hebu fikiri, nimwumve, kwa nini niliweza kumkimbia? Kubera iki nashoboye kumuhunga? Mke wangu hayupo, yuko nyumbani. Umugore wanjye yari uwe mu rugo, yari wanjye mu rugo. Hakuna pastor ananijua huko, nta mupastori warunzi. Na hapa nakutana na mtu mkarimu sana, ariko muye n'umuntu you're welcome, wicyukiro aho, arambwira ngo karibu. Kwa nini nilikataa? Kuki mbyanze? I am a man. Si ndi umugabo se? Mimi ni mwanaume. Jewe ndi umugabo, na mke wangu hayupo, kandi umugore wanjye ntahari. Why don't I receive that kind? Kuki ntakiriye iriya ako karimi kasheshya kandeshya ngo? Kwa nini nilikataa? Kubera iki nanze? Roho Mtakatifu, mwuka wera arambujije. Ni Roho Mtakatifu, ni umwuka wera anatufundisha, utwigisha kataa, kwanga. Amen. Sina muda, sijui mimi, ngoja nimalizie tu. I want to finish. Reka ndangize. Ndugu zangu, bene data, kanisa la Kristo, torero ry'Imana, tuko kwenye maombi kama turimo dusenga muri uyu mwanya. Tunataka Roho Mtakatifu, dukeneye imbaraga z'umwuka wera zitumanukire. Roho Mtakatifu haji kwa mtu wa Mungu mara moja basi. Ntabwo umwuka wera amanukira umuntu w'Imana ngo uwo mwanya birangire gusa. Tuna hizi simu, ntabwo twese dufite zino telefone. Inafanya vizuri sana. Murabona iradufasha cyane. Lakini kwa nini inafanya vizuri? Kuki dufasha? Kwa sababu kubera ko kuna moto, ifite umuriro.
imeichaji. Waisharije. Na charge inajaa 100%. Kandi ukayisharija kugera ku 100. Naanza kuitumia. Na ngatangira kuyikoresha. Siku moja, siku ya pili. Umunsi umwe, iminsi ibiri. Ule moto unashuka. Wa muro nashyizemo kagabanuka. 40%. 40%. 20%. 20%. 14%. 14%. Inaweza kufika 0. Kagera kuri 0. Lakini kwa sababu najua simu hii ni muhimu kwangu, ariko kubera konzi ko ino telefoni ni lazima ni recharge tena. Ndongera nkayicharging. Kabla haijaisha. Mbere yuko ushiramo. Roho Mtakatifu ni moto. Umwuka wera n'umuriro ambao unahitaji kila wakati kucharge maisha yetu. Buri musi. Maana tuko katika vita na mapambano. Turi mu ntambara ikomeye. Tuko katika kazi. Turi mu murimo ukomeye. Ujio wa Roho Mtakatifu rero unahitajika kila wakati. Kuzuzwa umwuka wera birakenerwa buri gihe kugira ngo ugire imbaraga z'Imana. Kunena kwa lugha. Kugira ngo uvuge ku ndimi nshya. Maana kuko Roho Mtakatifu, mwuka wera, Biblia inasema biravuga ngo anaugua, anaomba hata vitu ambavyo sisi hatuwezi kujua. Mbega umwuka wera aratunihira iminiho twebwe tutabasha gusema. Tunamhitaji sana. Turamukeneye twebwe. Sasa hebu twende kidogo Matendo ya Mitume. Reka twongeye turebe ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume tumalizie hapo. Turangiriza aho ngaho ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume, ibyakozwe n'intumwa. Sikumbuki vizuri sura ya ngapi, lakini Biblia inasema, Biblia inavuga ngo, wacha nione tu, mnisamehe kidogo. Biblia inasema, biravuga ngo, baada ya mitume kufanya kazi kubwa, nyuma abigishwa bamaze gukora imirimo ikomeye, katika ujazo wa nguvu za Mungu, bamaze gukora umurimo buzuye umwuka wera, matatizo yakaja, noneho ibibazo biraza. Katika Matendo ya Mitume sura ya 4, ibice 4, Biblia inasema hivi, mstari wa 29, umurongo wa 27, basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote, ukinyoosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu vifanyike kwa jina la mtumishi wako mtakatifu Yesu. Hata walipokwisha kumwomba Mungu, mahali pale walipokusanyika pakatikiswa. Wote, nasema wote, bose wakajaa Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Bavuga ijambo ry'Imana afite ubutware. Mitume walikuja kulicharge. Rero abigishwa baje gucaginga moto mpya kugira ngo bagire imbaraga nshya. Shida zilikuwa nyingi, ibibazo byari byinshi, vita ni nyingi huko duniani, intambara ari nyinshi cyane, wanapingwa. Mbega barangije bakabapinga, dunia inataka kuangamiza, isi irashaka kubagirira nabi. Wakasema hatuna njia nyingine, bakavuga ngo nta yindi nzira dufite, turudi Yerusalemu, dusubire Yerusalemu, turudi nyumbani mwa Bwana, dusubire mu nzu y'Imana. Wanaomba hapa, anasema barimo basenga aho, Bwana uyaangalie matisho, baravuga ngo Mana reba bino bikangisho yanayofanya kwa ajili ya watumishi wako, kandi ibi bikangisho biri kujyana abantu b'Imana. Lakini sisi, ariko twebwe utujalie neema, tugirire ibambe, kuendelea kwa ujasiri wote, kugira ngo dukomeze kusimama katika kweli ya Mungu, tukomeze duhagarare mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Roho Mtakatifu akashuka tena, ngo abakisenga gutyo umwuka wera akajazwa nguvu tena, buzura imbaraga z'Imana, wakanena kwa lugha tena, bavuga imbaraga, muno bavuga mu ndimi nshya, wakasema neno la Mungu kwa ujasiri, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Mmekuja hapa, mmekusanyika, mwaje hano. Leo ni siku ya ngapi? 14. Ya 14. Umunsi wa 14. Mnaomba Roho Mtakatifu, murimo murasenga, mnaomba uamsho mpya, murimo murashaka ububyutse bushya. Hakuna kizuizi chochote, nta kintu cyatubuza.
Yesu anasema kila mwenye kiu na aje majini anywe bure. Siko birivuga, aravuga ngo ufite inyota wese naze kwiriba narangize anywera ubuntu. Na Daudi anasema, Kandi Dawidi aravuga ngo kama ayala atamanivyo vijito vya maji, nkuko imparakazi yahagira ishaka amazi, na mimi na kiu, niko nanjye na kutamani tena umutima wanjye wahagirizwa no gushaka Imana. Njoo tena. Ngwino nanone. Kinachotakiwa ni kiu tu. Icyo ukeneye ni inyota. Ninaamini Roho Mtakatifu yuko hapa. Ndizera ko Mwuka Wera ari hano. Yuko hapa kabisa. Mwuka Wera ari hano. Na natafuta kuingia. Kandi arashaka kutwinjira. Na kujaza upya. No kongera kuzuza na kuleta lugha mpya. No kugira ngo yongera kubatize no mu rurimi rushya. Kuleta wongere uvuge ururimi rushya, wongere usenga amasengesho mashya. Kuleta nguvu mpya. Imana kuzanira imbaraga. Kuleta mamlaka mpya. Butware bushya. Ya kupambana na dunia hii. Yo kurwana n'iyi si. Mungu atubariki kwa neno hilo. Imana ishimwe kukurira. Amen. Amen. Mushumba aze atuyobore mu cyiciro cya kabiri. Haleluya. Dukomere Imana amashyi cyane. Nyeza nkuruhura, nyeza nkuruhura, nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganirima. Nyeza nyeza nkuruhu, Mwami Yesu nyeza nyeza nkuruhu, nyogesha nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganirima. Tubisubiremo bwa nyuma. Nyeza. Mumpe umwanya dusenge, abari kuri telefone muyiveho dusenge. Mumpe umwanya dusenge. Mwami nyogesha nyogesha amaraso wavuye kugira ngo ndagira ngo mumbabarire mwumvire Umwuka Wera, mufunga amaso yanyu. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga. Haleluya haleluya. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo n'uburenganzira bwawe bwo kuzuzwa Umwuka Wera, n'uburenganzira bwawe bwo kwakira imbaraga z'Imana, n'uburenganzira bwawe bwo kwakira umuriro w'Imana. Ikintu cyonyine gishobora kukuzitira kwakira iryo sezerano bigatuma wamara imyaka n'imyaka uza mu rusengero ugasenga n'amasengesho menshi ariko ntuzagire impinduka, ukazaba umunyedini, ukazaba umuntu wa rutine n'akamenyero. Ikintu cyonyine no gukomeza kubaho mu buzima bw'icyaha. Ariko ijambo ry'Imana ryatubiye ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse, ubwo buntu bw'Imana bwarabonetse, butwigisha kureka icyaha, butwigisha kureka ingeso mbi, butwigisha guhinduka, butwigisha kuba bashya, butwigisha kuba bazima. Mu kanya tugiye gusenga amasengesho y'imbaraga, ariko hano niyumvisemo ko ngomba kuguhamagara kugira ngo nsengere umuntu ufite ubuzima bwamunaniye, ufite icyaha cyamugoye, agendana nacyo buri gihe byamunaniye kukireka. Ntabwo ari ubwa mbere, ntabwo ari ubwa kabiri. Nsengera umuntu tukamurambikaho ibiganza byari byaranze, ariko agacyura izindi mbaraga zidasanzwe kuko yazanye umutima uciye bugufi wo kwemera kwihana. Kuko ntabwo biragusaba kubanza kujya kwitunganya wowe ubwawe, ahubwo biragusaba kuza ukuri. Ngwino nk'ukuri, ngwino nk'uko wiyumva, uvuye ngo Mwami mfite n'inke mu mutima wanjye, ariko ndaje ngo ungirire ubuntu mbabarire, unyeze rwose, unyeze. Hariho icyo nkwaka Mwami, nubwo mbora ngucumuraho, Mwami unyejesha amazi n'umuriro. Uwo muriro uvugwa uze utwike, uze ukongore, uze usenye ibihome byose Satani yari yarubatse mu buzima bwanjye buntandukanye n'Imana. Uwo muriro wari warashyizeho bariyeri, uwo muriro wari warubatse
zarubatse izo ngeso zari zarubatse baraje kugira ngo ndashobora kwakira amazi atemba, kugira ngo amazi ye gutemba ngo asendere mu buzima bwanjye bwose. Nongeye gusaba Imana kugira ngo izo baraje ziveho, noneho amazi atembe muri buri mfuruka y'umubiri wanjye, muri buri mfuruka y'ubuzima bwanjye n'imibereho yanjye. Ndaje Mwami ngugirira ubuntu. Turashaka mbere yuko dusaba umwuka wera, ni ikintu cya mbere cya muhimu sana cy'ingenzi, ni ugupfukama ugaca bugufi. Ingeso wagendemo ukajya uyikoreraho, ubana nayo kabiri gatatu, uyisengeraho ayibiri yarangiza ukayisengeraho ayitatu yarangira ukayisengeraho icyumweru yaryari. Ndabizi rwose uzagira amasengesho akamenyero, ariko iyi tariki ya 12 yekeye kuba akamenyero, ahubwo uvuye ngo Mwami ndaje ngo umbabarire rwose. Ibi ni ibintu maze mw'imyaka n'imyaka, ariko uhereye uyu munsi ndashaka ko nihana kandi ukangirira ubuntu, ngasengerwa kandi nkatura icyaha cyanjye, nkongera nkaba mushya kuko nongeye kwakira ubuntu bwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo niba uri hano